hamudo at sautanami sadaki na marula loni warahami hamudo at sautanami na manuturi ulaw nami raja ni huta totongko ni watami hata nila tuwe-tuwe binuat ina budi simarnasuna binuat gunung ni uluduri walau marula do at sauta totongma do at sauta na manuturi dari sonima Huria HKBP dapat 2 on marhata huwasi siapa 2 ni suhud dapat turuhon majaha jujur ngolu napa opaton madok hata na 2 ni huta street hobar huta majakon haroro ni aka hula-hula dapat 5 on tulang sima juta dohot huta pia hula-hula tapu bolon napa pituhon bona tulang tapu bolon napa waluhon bona niari sirai napa siahon tulang rorobot utagaul hula-hula naposo napa 10-hon sima juta 10 sada manalu hula-hula sima jukot manang hula-hula pahopu nomor 12 bultum hula-hula nomor hamarangi nomor 10 si mare-mare nomor 14 silaban nomor 15 silaban nomor 10 si regar nomor 17 si burian masuk matu si matu liboru nomor 10 si regar nomor 10 siapa jedan nomor 20 pemerintah setempat dongak kuta strip hobar huta 20 sada papuhot tulang 22 menghapus suhud 20 tolu pinasahat ma turia HKBP. Jadi songo 5 tetip acara nagoi tar patu pahami na satulang nami dohot orang di hula-hula nami molotung adong na hurang lobi setertip acara na hujah kami nakin radedo kami di panire munak sidok boti kami moliate pangiduat ko hamon tulak pete sa ibu kahurian no boy manarak masuk anno tulak si juta do hula-hula tapu bolon ima buah-buah ini Tuhan tulang kami do hula-hula bologui nomor 227 Sombah Tuhan tanggihon au Sombah Tuhan tanggihon sakamu matotong pasau tuau sakamu matotong pasau dua lam ganda wainon mi holong mi rohaki sai lam gadai holong Tuhan lam ganda walong mi holong mi rohaki sai lam gadai holong hatani di Batam di Parmo di par saurmatua ni amat tahun dibuat do sian epi sobat ayat 20 asa tatangihon sonom ma di dokisi alai gabi nawasar mahamu samahamu akka parasi roha masia-sian dosa mahamu songon panesan di debata di dosa muna di bagasan Kristus puja salinai asa tangiok kamu alai gabi nawasar mahamu samahamu akka parasi roha masia-sia dosa mahamu songo panesan di debata di dosa muna di bagasan Kristus ima yang ko sahana martang yang mahita kusong pahami doho tutu di bagasan manogoto nalin Tuhan ala asi doho tolongmu bui kami marpuhun wain bison namar hula-hula buru ima siala nawang ala posada amanani haholongan ni rohanami di tikiau nalai Tuhan pos rohanami Tuhan hojong-jong diulaun nami di bagasa sadarion naksoni ali Tuhan poparan ni amanami nang sarma duaon tuhoro pasaton nami asa hototong namat dongani nasida pada usia nasida kaparamaranang parsahiton lehon gugu nasiak koi asa ngagia pargugu nasida di nama ulahon ulaun nasida di bagasa sadarion
lumuwi manaruhon amanami tu paradian parsatokinanian non. Tuhan gudang dupian non ulaun nami adat habatakon nami ditikion. Tuho mahu pasatami asaho totong na pasauton. Ho matotong na mamulay dalaho na paujukon. Suli kami na pumuna muliang yang dison. Tuho mapasaton nami asaho matotong na madongani kami. Padahal siap kami akaparmara. Lumuwi ale Tuhan mangilu kami tu adupamu ditikion. Akaramasan wain dipotibion. Naso huboto kami, naso mangatusi kami. Tolong ale Tuhan. Padahal may saluhum na siap kami. Asang giat marsonak-sonak kami. Dinapaborhaton amanami ditikion ale Tuhan. Atau ale Tuhan dosa pangaleson nami. Jumolo may sisa asaw ng tarabat dopi akapasu-pasu silihonom mutuhami ganupa minapungudison asi marohaman ni Tuhan jalo matangi ang Panginoon namion holang mga sahon buwarmo Tuhan Yesus sihoko kami amen asi ni rohani Jesus Kristus do tolong ni rohani di bata ama do pasauran itu di purbadia ma namad dongani hitaon rodi saliling nililing na amen pinasa matu hasulullah. Boleh saya tambah mangurmu situ jadi daking di gora-gora nami dakingan boloboy Panginoon nami sampunan ihasuhuton masuk manian tulang nami si majuta do hula-hula nami tapu bolon padahal semua bang pasado mo hula-hula tulang si majuta do tapu bolon alay mangido hami ala hamil tokong tulang hamil hula-hula na koso sadada na mami tiya bang guru sadada na marata namin kebetulan di bar Panginoon kami sebab kami dari bisa berusaha si bajujung kebetulan dia bangun bonon namin do kota Tane aku boy na Panginoon tapasiko ulang tayi alana bar sesuai itu ka perintah ni pemerintah protokol kesehatan ate dakingan jadi mau nanti mak so di magbubuan namin mau nanti memang guru ala huber patikino ala berketepatan ra bona di tahun baru hira sopura saja siya do ala mano ala dino to bar Panginoon kamera jadi tulang jadi pe pasatami ma tule-ule namin tapumbol roma mo ama kasawa kamu alis muna jahahon nakingan tidak kuson terti acara parjolo paratawasi ma siap kami manurung dungi pinasahabat ubah-dua dia suhuton asa sekalian matahahor yawa hidup duk sikopian non ukorahami ma nasa hula-hula namin sinoboti mahami kita mau lihat di hamuna saluhutna hula-hula nami sialan diado hamuna roda tahun 5 ulaon adat patuaon ni daangon mengunima kata patuas dan ausima jadi mau datang pak kebetulan semonondo niat nak idang palai mana do be ala kai mana mando ata mau date saya baru tate dangi panak somok dia be jadi sekali pak siapa dua ni asuton la dah bang ma jujur mau asta perdana tudi acara dan mana yang nak iya jadi homa mataon kama oh kita human lama oke pak dus marwat sih ada yang masih kompok kabelilin jujur ngolu ni amanangi opung Elsa Manur ia opung nami namar kuar hide Manurung mangalap boru ni rajai boru tapu bolon luban atas di bahasa-bahasa Tuhan tama anakna dua dapat jolo nami dan no lima Manurung manang opung tunggul lapa duahon Arsinius Manurung manang opung sondang ia anak ni opung nami mumala Manurung manang opung tunggul punguma sude gudang na 10 sada orang bawa 5 boru ia anak siap kanan namar kuar pahala Manurung mangalap boru ni rajai boru si mare-mare opung Mario ia anak si B2 imadamang nata paduk adopon opung Elsa Doli Manurung ia anak si Paitolu ima opung Marlon mangalap boru dirajai boru silaban
ia anak si payopat ima opung Erwin nama ngalap boru nirajai boru silaban. Tadi mohon ia anak si lima opung putri nama ngalap boru nirajai boru siregar. Ia anak si payonopon mangalap boru nirajai boru siburian. Boruna 5 ia boru syapkangan namar hamulia mai itu anak niraja rajai siregar opung aluwara alparo. Ia boru si P2 marha mulia mai tu anak nirajai siahaan marang opung liston. Ia boru si P3 marha mulia mai tu anak nirajai pasaribu marang opung dian. Ia boru si P4 marha mulia mai tu anak nirajai siregar marang opung rosa. Ia boru si P5 marha mulia mai tu anak nirajai pakpahan marang opung matika. Ia tubuh nida mangon 4 2 bawah 2 boru. Dapar jolo anak siap kanan 5 bapak Elsa nama ngalak boru nirajai boru sima jutak siap Medan tugunang tolu anakna 2 boru sada. Ia anak si P2 5 opung Aura nama ngalak boru nirajai boru Manalu sia syatat tuguna 2 tuguna 2 bawang tolu boru. Anak siap kanan marhasohotan main boru gultom sian syata pinopar nidamang natabado kadokon umuma sudah 22 halak. Yada mangon tubuh tanggal 5 bulan 10 1940 sada. Marhasohotan tanggal 5 bulan sada 1945. Marujung ngolu tanggal sada bulan sada tahun 2020 sada. Marumur madamang natapadok adopon 80 tahun. Riwayat pekerjaan masuk Polri tahun 10 sia 50 sia di Medan. Tahun 10 sia 60 bertugas di Padang. Tahun 1970 sia bertugas di Salangbua saat tu pensiun. Somonima jujur ngolu nida mangon dihamu damang dohot dainang nalian nalolo asa buan hamu hami pinopar nida mangon ditangyang muna asa denggan hami pinopar nida mangon tujolon ni harion. Somonima jujur ngolu nabai terpasahatami pasahatami mah modati gudang sila boti mami. Jadi somonima di siluluan na torok doa sauta do ula-ula na bisde nabuhi hupatorak kami jujur ngolu nida mangon molo tunarong kurang nadubi bagi rohaka mata pasti kopate hidup boti mahami tudong at sahuta do opar huta do at sahuta kung gunubi do samamu amang tanda dulu tung nasyak kajugutok pehami na benda bang mana hupartusi malata tahata menati nok sikop pami baik mak malate itu tuh salut di luluan sahur itu deh so ini selalu mga sude akan yang walongan boy pernah tampak di hari sedarion ima tersingot tuh permotingi apa amanannya malah teman itu selalu na di ula-ula sude selalu na do ina yang nalongan namin malah teman so ini hasutan namin lasuran namin sikap do sude ula non malah teman mak dari pe sona balebo kota tok kami kebetulan dengan arok tiga dengan sahuta na pangalusi kami pe hirana hurang tingkat do jadi dipakilalok kami dengan sahuta do ombar huta bono tungarong pihak kahurangan di dabang omar na yanakon berpamula ti marohamuna ido rohan kami na disumanan pasti ngotot muna kami bodo kana hurang bodo tungna hurang pe kami sempado kami dari 10 pas 10 sada si pagdilu kala si telu berdabul-dabul
Bolo tumarong ang tanah hurak kami, apalagi terlugi, yanakon ni Dabangon, tuat taiman atong na mga pulapul. So ni mga hatas siya kasuton, wala di kulang mak, sinubuti mak, jadi biasa kurahami ate. Jadi, isok kita dong. Ulah tulang kami si Magkitak, rap dohot hutapea, dohot tulang ulah nami tapu bolon. Roma mo mga sa mga rarsong. Kita si Magkitak. Boru bere, ibe bere, tuaksone yang didoli hutagaol. Ala nungaro gora ni amang boruta raja manurung asal sauduran maita. Ala hita no tulang tuaksonang hula na poso. Sauduran maita apara didoli. Yang panggiluan namin din ang raja nami. Bola tumboy, inahami, iba na masih kompami na kasasikop, bola tayo si suwetu protokol kesehatan nun. Bola tung nailo, alis muna. Kumana kami, mamulata ma. Jadi dokoti mak, wah rada ni tulang semacam tardos ni roa kami, ya nak pun di negeri dok kami manurung berbere. Nama nomu tulang kami semacam doh hutapea. Berpengiluan kami asas dengan utama kami, udah tulang kami. Badamang ma, kodang mana udah bonda sama kami. Kami di dulu bagas puna marapag na marjolos gogog na sa pangusinaon. Parmeaman yangan, parmeaman liboru. Ima na mabuan, or sibiritod di so eme na mardudu. Di siala udah sa partikeron ima na parjulo. Saud matua bere namin opusiyan sa dulior. Amang guru, otik saja sibiritod tidak buhu pasakan itu hamulas maro hamu. Pokon hatan nila tuwa naman dokon asatikin na roba hudung nailet rumah.
oti dia si Piritonti do emena ludu na buwa kami to amu amatani matama na manggoi Emma tutu. Mau dati mari Tuhan, mau dati manang di buwata. Takas do pe di tabi nakinga dinas ni Rohamuna. Igokon namin ang batura niya, udah bang nawahulong yamyon. Rohamu patali daw dari dia manakot tayo. Rata nami manaktuk so dia pe, matongtong amyon, lasma Rohamuna. Iba sa tabuna nakihani. Ima, emena berludu. Ang dia matutuludu, madapatan namin ang katukatidulan na rutan. Lubi itu pamparan ni na dua-dua namyon. Iwak bangumusik. Kulas bir, asa bir ba bukti, bau may pasarungan. Bir mata dinami, dulu anak pangomongan. Ibe, di masa tamunak kira ni hatani na dua-dua bako may namarhan to. Rura may manarubian. Ora asma hami raja di mga karagal na muna. Tulu ibas na mahamu, tulang kami do ula-ula nami, na mga alya. Sino po yung mga raja ni? Ito ka Rabu, 10 ma. 10. Kung naman yung padala na mangmulu hamu. Gabi itu lang gabi. Ya para di bere nami opusel saun obat. Dua bawa dua boru. Risma isadabi. Gabi itu lang. Pasagoma may itu pa opusanana. Gabi. Pasagoma may itu pa opusaboru. Gabi. Sada mo tu na marhamaragi bere nami on. Gabi itu lang. Sada mo ti botona. Gabi. Ala nunga wiki hami dira hirupula kaning. Nunga marnono temang marnini. Marnini. Sana na tuli niya te. Olo. Gabi itu lang. Sada matu pa sinabuk alana. Takas tu boto hami. To amu pa sinabuk marokat tubuh. Mulai ng marudugolo, pero namin ito kung ditiroy hamo. Jadi sana matupat sinabuk atas oras. Gabi itu lang, gabi. Jadi, wala ito ma. Di kita. Jadi, kami urus orang Ampuru. gabi itu lang. Aku mengaku Ampuru. Raja Otasia, saya dapat korbeda deh. Jadi boleh ada. Amak partilan ini. Alala pasa ulo sila Rabu naman ito kung parang ibere namin nung pardulo sa ulo kay tamang mga nauparte din.
berena be pusel sa daun saur matu untuk songoni pe ulos lebu pasat kami to balla balati di salas marohamu paran ni berena mi no parjulu saur matu ngor takola gadang hata silo nakku alai dukta taruon berena mi au tinggal pasatu kilani di kota Cane tu aku tar lumobil tu bapak sel sa pau punami asa tu romado engkan unang ribut kamu, unang rektok kamu, alana, ano ko sana dua na bidere, ano ko ata na tutur na doktor bolu, di pengantin, sedulu na si Berengon, waro, gagak ko ulido, alaya ko melaman naron, na dua-dua ni ba tinggal lepas satu kilan, di purian na ilo si Berengon, jalan ni po teruana itu aku, tarluwo itu bapak sesa dengkata aturon, di boto-boto, agimana teh, jadi maulati mak. Nasok semua puluh tiga jam rabu. Oh hafal mana di bisa semarau hamuson hata jadi dia nama dokter asal ciba na cerapa udah melet di rumah. Otik saja puluh tiga jam rabu dah bu pasal kami tu uparan ni berena mion saya materi pertama namanggoi pasu-pasuna. Mbak itu lah. Jadi tuamu uparan ni berena mion ditanya kami itu hatta duk simpul anu tata ruang berena mion tinggal pas satu kira ni. Saya sih marwani Tuhan asa son hata dia jodoh nami Tuhanmu asa pirati ko kujur bena jujur dia bahasa itu sih peparan di berena memang mengalaka saya itu sih mah dapat parsaulian jadi boleh hati mah amang guru ala tulang gabe ala sada dua ami lo tok tulang ami hula raposo dia sak hula raposo sesuai ragai di parapota dan dari obat mana go gabe tulang gabe alai ala holonga ami berburu pasal to nami lo ulos olo atas pokoknya mana maksud lo tujuh nami guru jadi bolanya nak ingat urus tatahatai na upati dan upaya mardalan urus colong ate balate mak tulang balate mak Kita pasu-pasu tahi pason asapui dan marpungu di parpor hak nilai nama Bison jom-jom dau Bapak Elsa di Majuan yang perlu di asal toko toho amang ada kebetulan siap kangen kalau madama mengatur hon anjing do akai botong dongonina akai baudam namboru jadi kosro aku tuburuku do tuelaku mulak sian nama naruhon layo tu kota Cane kota meru hamu bereng aku sulit dan merdeka ihote bapak pran berekku do di buruku kenang dah tapi aku udah dua doang sama pak ni manu dan ni si aku apalagi tubuh ni buruku do nyon cuma dua mau kenang dah jadi unang ebisir aku bungat Aisyah nahinan sonari sudah haduan kau sadar itu dengan dah so kemudian kabel kubur ciregar do jahat itu dah pakai itu dah bereng au tulangmu nahinan sampai nanti dan sampai kapan pun kita tetap sabar kota Cane unak kubigi asuturek ikut sadar itu dah jadi sama Elsa ya baik-baiknya sama si Kevin Ibrahim semua itu cucu-cucuku ya sehat-sehat sekalian tandanya Opung sudah datang di sini nggak lama lagi Opung juga dipanggil kalian mesti kumpul lagi ya jadi itulah doa Opung mudah-mudahan kalian sehat semua mulai tema di Parbubungan ma Tuhan pun amar hamaranggi paparan ini dua-dua parbubungan ma tubuh ate parbubungan ma paupusan anak parbubungan ma paupusan guru so ini mah hasatan diurus langsung pasahatan ni tulakta si berjuta ate terus marwata deh mereka lama dalo atar tulakta nak ia jelas tangis sudah berarti di boto hamu naso denggak kamu namari boto dohok namar hamaranggi barwa kamu dari soalnya batu nak pasatan batu nak ala bapak aku sudah ada ramu mahami siap kami hula-hula
na poso sampai dabang ko na upat ini. Dan hula-hula na poso. Jadi abang boru ala holong ko hangar boru. Jadi di dulu maju hela nami do boru nami atau pasakan yang urus. Mula pasal urus holong mahami do hela nami do boru nami asal baik dabang mana umpat ni. Jadi maju kaki maju baik. Tapi
Iya mau bahasa tadi ulo solong siap kami hula-hula na poso asalas marohamo tarlumobi hela nami do parmain nami buru nami do paupu nami asa do ono batutu sokon hata do putas jojo no tugui asa titi bena siapa hulu mele si rumah tuk songon ipe ulo sikacak rapu na bu bahasa tadi siap kami hula-hula na poso saya pakai di Batama nama goi pasu-pasu na turang doh nak turang si batuta doh utape anak ingan Raja Nami, Raja Budut di batari dahong kamuna do holong munay na margil lagi kami bebar pamiluan saya dan Tuhan tamahal pason di hamuna asa ok tuha turang namanira yung law nami diyak ka na barudong doge managtuksukon dia pe pangalahon nami maksud dia pe nakian uber kami do tangis ni tulang kami nakian ni ang kian bangaritem tangis muna itu lang Berbinege nyo na kaya nakon namyon dohogol namyon itangihon niya sa sisadaroha lagi Berituk na huwak pe hami nakiani maradupi amu sumbaro hami dari sapulpo sa pusada si bajujung takas to batariyak kamu tulang do tamu na tulang burjung munai di pasahat tamu ulos nagad jagi agya mamarhiteon hata munai nakian martinagi berbinege banta na bertuari bata gabi lagu tiu dengan na halako di bunian ni dabangon boluduk tatarot dengan persatip kuanani di pasahat kamu dan laki ulos siyon dan rapu agya masongo gandang ni ulos na pinasa ako na gandang umur na may karlubi ito para ni nyon dabangon hata nila tua-tua mandok asa bago may na marhat to dolo may na marubian oras pahami Raja Nami tulang na matalo itambay Tuhan na matalo ito ipas na maham na makalian sino po di mahami tulang Raja Nami sambaro hami dari 10 bolo tuk 10 siwati badung para Raja Nami para semua dia beharo nami ata nila tua-tua na sudah bulu kita sesakot jadi badia nak sudah kami atakin lego muna pasampa tidur muna si bahero na susah dia itulah natahatay na budari na hompar tuahay na kiyani na iso mau patatami ake gabi itulah boleh tumlang so na kopi amu tidagu nak sakatanda may usmaru hanta sa ila tuha makanading kadita te silungguti pa jadi di kamu Parwas nami Raja ni baru nami kok kamu mana hompar tusi lah disoba di pasar kami dalam nami pasangan kamu ira turi-turi si pasangan si pangano nate udah ada bang guru bos tahu matu so ada satu bagido maju abang pada nami dinabor hak nama perkelekon di tulang kami sebajuta dohot pangaribuan dohot tulang kami sebajuta nak udah bulan poso badamang makondak sopai asal sopahami nasia
kami ate tilak si Juta dohot utapea sok-sokoni nang tu hula-hula na posok rada nami tuksokoni pe haroro nami manak sosadia pe si pujiyo ni las maro hamuna mulu tu nahurang kopi asih maro ada tuan martangnya mahmu tu mata na berkuah di bata martangnya ngahita ang giat tung dipasok-pasok Tuhan akan dari ulang tangan nami sok-sokani lu dari ulang tangan ni kumparan ni nagtutuan nami yon asa tontong buy dalam nami lobil kesanon dope pasang po kamu akatulang kami ate tuksok ni pe natar buy tarbat kami ho tutok katan dan buay si titik masih paho dong les di rumah o tikso saja nakian sobat nami dalam nami pasang po kamu tulang kami doh na tulang kami di tabel Tuhan tama pasuk-pasuna sinong buti mahal untuk percaya si tuturuhan nami las di baik kamu sih ringgit sitio suara na pinukkan ni pamareta tay si palas rohanya mataraja do natasori bada lapar tab-taba las di rohan nami asa doon na matututuhan mo magkuro nami doon hatanya putas jojo tugui asa tu sanggar men na korik tulungan masa tua sino mapitaanmu tugabina na niulamu oras mapagagalan nagaw mo manang akaparti matutu masih pulbe amin pasaton ulos doon adat na hupar tupar sa urmaduan ni Bera nami ang puksel na dolion ope ujungun nami nga Dr. Rami at ang hinahoy na mula tiyo ninamay na ito kanuhatan asa bahay damang mapatid namin si tiyo tiyo las panong matuhatan ibe ugora hula-hula nami tapugulon dohot tulak tapugulon ramai dohot tulang rurubot nami utagaw dito kan badamang mataw na kutong kami
dihamu di tanah sarumpungan tulang nami utakal jumulu maju kami itulah deh ya jadi soni mang mamburu Gabe tulang. di songaroh kami ima hula-hulamu tapu bulu do bonat tulang tapu bulu di namar bikes me mang buru di nang jumulu sarumpa dua ima lain nami apalagi kion pabunang tulas kami mang buru tuson tubuh ni alam munon arung dudak king ubuk kami ima songon emena berluduk boros perbibir asa hatan na dito na madukon na mang buru asa MS tabat na perlingkuhan si Boro amat tadi batado sila tua olas may tadi mararot asa pir may napakibal wala masalongan pir mato dito na saluna luju-luju manang akap pangamuan asa siti si wapa urung les ni ruwa tusonibe perbibir na buitak parsat kami san kami hula-hula tapubulon do bona tulang tapubulon asa tua tamatong na manggoy pas-pasuna siupi pasat tayo mo tamu tulang kami tapubulon lihat deh. Gabe tulang oras pak. Oh, ampun terus deh. Kalau diadat ima songon ulos torna pun alau pasaton nami tumparan nilai nami on sian hula-hula budang na 10 mang buru songon ma paregan na mang buru obat pemparan ni lain nami on risme sudi dapotan Gabe tulang oras. pasanggo mamay naking tu papusan anak Gabe tulang oras. pasanggo mamon tu papu sa buru Gabe tulang oras. sada mandong tu nidina Gabe tulang oras. sada mandong tu iboto ni lain nami on Gabe santa bito asay mo tamuna no mga turat dangi. Oke. gabi da mang buru Ono. Itu sada mandong tura marmarangi sada mandong tu hamu namar donga tubu ya song lima mang buru song perdalan yulus na lawas pasaton nabi tu hamu Menurung ada tulang. Ya kami utakal tulang robot. Obat masih buat kami tong ulos. gabe tulang gabe. Bersama tu banak, bersama tu baru. Gabe. Bersama tu bapu sian anak, bersama tu siap tu bapu baru. Mulai deh. ako ratami imanalao Itu betul. pasaton adat tu pergelengon nami kumuma musik na ubartusi
jadi soni memang natulang tapu bolon. Asa tua tamatong na manggoy ba subasura. Itu. Ano pa sa lima kalusi? Memahami siya tulang rorobot utagaw lapasaton ada nabar tularo. Gabi tu lah, gabi. Ini tekam sari abang musik nami. Bagaimana aja musik nabar tu sih. Todo ibok kami mapariban nila namin asopi masatami jo tu pariban namin. Gabi, matatama. Masatami itu kamu udah pernah kita kebun. Kemudian tuh warna tulang kakao. Tulang lorobok kakao. Jadi abang guru. Gabi tu lah, gabi. Rodo kami siap pariban ni hasuton. Jadi tak abang borunya dua orang tu kami pariban ni nau muda sesuatu kertas. Gabi tu lah horas. Tak mengatari apa? Oh, no. Soalnya kan pariban. Jadi rodo kami kata pariban ni hasuton naka siap deba kada dawa deba nak kena jenek. Gabi pariban, gabi. Jadi son so biga kami aka pariban muna pariban ni hasuton naron balas maro hamuna. Ya, seruan belas. Kamu akan angin nami doa ibu nami son. Baru kita tadi bapak tak pariban ni dah 2 tahun. So ini nang lain nami. Nah, jadi anggia doa muala inang tiki parmoding ni kata babudam babatua nang udam rodo aku ringkas doa aku berkan. So ini nang tiki rapida moding natulakta. Nah baru udah kita siani rapida na moding natulakta. Jadi mulai mah lasro hadibas siap tamu dijumpangi kami soksoni na kami rone sedau madapoton mangida babudon las marohan kami. Jadi aku lagi cem dokono nami nian hata dia ibu kami do silo nami mangurupi amu hasil pariban nami. Gabi tu lah, gabi pariban, gabi. Dua-dua matokot, si Titi masih kepak, kurang-kurang pengaruh na. Bono tubing Sony na boy, tabek kami mangurupi amu hasuton. Angin nami do iboto nami, do lain nami. Bahasa itu tama mangurupi pasukan. Alami pangsatun siluan nami mami, mangurupak nami. Baik kamu mamu si, na bulu-bulu na ring-riang iba. Gabi.